Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ponapa kabar para pamirsa? Alhamdulillah tapangki pole sareng boten kaula neng channel Okara. Serasaipun caipun ring Madura Kak Dinto ampon abit tak nginom kopi moronga beda edaja. Ampon abit tak apangki keronga setadak pada. Alhamdulillah saat semangken korang langkong ampon 4 bulan otabaipun 5 bulan tak tapangki samangken tapangki pole sarang beten kaula neng channel Okara setanto para pamirsa sami kobesa jugen samakta ngokir tareka pada merte gumate basa Madura Kak Dinto nyopre tetep tombu jeno tak elang serna norok gibana jaman Kak Dinto. Nyon edi boten kaula saat samangken bedi ngatur lagi jajar baan ngingingi embuan si aropa agi terater. Parlo kagali monggu para pamirsa ocak nang basa Madura Kak Dinto beda sambet ocak asal otabaipun ocak lengge beda juga sambet ocak obaan. Ocak asal Kak Dinto ocak segi tak aube dari asal lah marga kita paringi embuan kita pateti ocak rangkep kita pateti ocak campuran tor sama cemepon caepon basa Malaju Kak Dinto kita ngalami proses morfologis tining ocak obaan Kak Dinto ocak si ampon aube dari asal lah marga ampon beda saking embuan beda sideti ocak rangkep tor sama cemepon tor matur ngingi embuan nang basa Madura Kak Dinto beda telok macem beda terater panoteng juga seselan. Nanging si bakal keatur nang jajar baan saat semangken inggi Kak Dinto embuan si aropa terater. Terater Kak Dinto beda si nyambet pangada. Nah caraipun nyerat inggi Kak Dinto serat nang ada na ocak asal otaba toles nang ada na ocak asal kalaben sambung otabaipun tak pesa caipun basa Malaju tak spasi sareng ocak asal lah. Kak Dinto terater caraipun nyerat tining macam terater beda 11 Kak Dinto engki Kak Dinto a ta ma ka sa pa koma kami kape pe. Kak Dinto macamipun terater tining contohipun ocak sekenging otabaipun se oleh terater beda ocak saka dadi saka sabe dadi sabe tantu dadi tantu tining manabi gunaki dalam Okara cak ocak kasebut engki Kak Dinto umpama tegele se saka ampon lastare. Kak Dinto ocak saka keng terater dadi saka Kak Dinto cap kantil otaba tebel juga terater Kak Dinto garis baba biasaipun manabi orang asaka Kak Dinto dari kulaku kantos baja beduk melana beda paparegen zaman dimin rengek regu bangsa bang nyosol nyai kulaku ben aben ngocol. Kak Dinto nyai Kak Dinto kocak aki de orang se amamolan asaka ngocol Kak Dinto ampon ambu. Contoh si kaping 2 iki Kak Dinto sabek kok ima senteradika se buru meleh bule tero tawa. Kak Dinto ocak sabek. Satrosipun contona ocak se kenging terater a. Engki Kak Dinto beda ocak caca dadi acaca bereng dadi abereng gilis dadi agilis manabi ikun agi dalam Okara
contoh cak-ocak kasebut engki Kak Dinto bekna aca-aca apa kasapopona itu ampun ecap tebel juga empuk Achilles edapor. Achilles Kak Dinto sabagian ngangodaten nak ngoda semangkin ampun banyak seta oning Kak Dinto marga semangkin ampun banyak tak yangkui mungkin ampun bada selip kilis Kak Dinto dari beto saya bunter da dua bada lobangnya Kak Dinto keangkui maalos jagung sabeluna etana mana bisa mungkin ampun banyak tak yangkui mungkin ampun bada selip Kak Dinto satrosepon contohna ocak se kenging otabaipon oleh teraterta norok kenging teraterta dadi tanorok tedung dadi tatedung ocol dadi taocol. Nah, Kak Dinto cak-ocak kasebut keduan arte tak esangaja teraterta Kak Dinto. Buku nasengkok pola tanorok kabe na beeri. Kak Dinto contoh dalam okara. Arip senekuk dara taocol mangkana pas elang darana. Dinto contoh ocak sekenging terater ta manabi gunaki dalam okara. Satrosepon contohna ocak sekenging otabe oleh terater ma. Beda ocak becek dadi ma becek, torok dadi ma torok, jege dadi ma jege. Contoh manabi gunaki dalam okara. Emak ma becek radiona serosak ampon teluare ma becek Kak Dinto. Sampian matorok punapa kaman punadin Kak Dinto contoh manabi gunaki dalam okara ocak sekenging terater ma. Satrosepon contoh ocak sekenging terater ka. Beda ocak bejer dadi kabejer, sango dadi kasango, sekep dadi kasekep. Contoh dalam okara tuli kabejer pesena bukuna ya me yabi eka jajan. Kak Dinto ocak kabejer. Riak gedeng kasango mon mangkate apal ser jong. Kasango Kak Dinto apal ser Kak Dinto lenjelenan rekreasi. Satrosepon contoh ocak sekenging teratersa. Beda ocak lagu dadi salagu, are dadi saare, kotak dadi sakotak, langger dadi salangger. Manabi gunaki dalam okara bula kun andi tegel salagu. Nah, dari ocak lagu Kak Dinto kenging teratersa dadi salagu. Salagu Kak Dinto ocak aki de lebere otabe benyakna sabe otabe pun tegel sema nabi esaka Kak Dinto lastare salagu. Ocak salagu Kak Dinto mamulan kulagu beje beduk Kak Dinto ampon ngocol otabe pun ambu. Kak Dinto salagu. Sesa kotak gerua tamene otok lek dari ocak kotak sakotak Kak Dinto noduagi banyakna tegel otabaipun sabe di teratersa se kaator Kak Dinto noduagi ocak bilengan Kak Dinto. Satrosepon contoh ocak sekenging terater pa manjeng dadi pamanjeng, manis dadi pamanis, tedung dadi patedung. Dining manabi gunaki dalam okara iki Kak Dinto posapona jeria pamanjeng ping oleh lekas kesap. Nah, Kak Dinto contoh ocak pamanjeng. Anakna patedung gelu tika mon ngombi jagung. Satrosepon contoh ocak sekenging terater koma kami jugen kape. Koma Kak Dinto beda ocak lancang kenging teratur koma dadi koma lancang. Lancang Kak Dinto korang andep asor korang sopan. Koma lancang artepon cang malancang. Poron kenging teratur kami
dadi kami poron kak dinto arteipun ndek mandek. Poron kak dinto kan ondek tengah, ondek mandek bendek, ondek tenggina kasokan. Bada ocak otang kenging teratur kape jugen panoteng en di kapio tangen kak dinto keduan arte andi otang kabagusan manabi neng bersama laju kak dinto berhutang budi. Manabi gunaki dalam okara umpamaipun koma lancang badan kaula tormator saat samangken. Badan kaula kapio tangen ka orang kepanika. Nah, kak dinto teratur koma kami sareng kape kak dinto tak gempang gunaki sareng otabe pasangan sareng cak-ocak selain. Kak dinto namung beda sebagian ocak saya bisa pasangan sareng teratur kak dinto. Satrosipun beda teratur P. Beda ocak totu dadi petotu, tanya dadi petanya, guna dadi peguna. Manabi gunaki dalam okara umpamaipun abdina ngajar sape nyokna petotu ngingi bekto bilaipun sesae. Petotu kak dinto petunjuk. Nah, kak dinto biasaipun orang Madura manabi keduan sape ngagungi sape ki buru iajarana asaka umpama kak dinto bekto tak ben saroban nyare dina-dina utabaipun are sesae. Sestaipun sadeja dina utabaipun are kak dinto sae sadeja nanging kak dinto nyare are se langkung sae. Kak dinto menurut kaprajajaan dari sasepo Madura Kabid Dimin. Umpamaipun contoh si kaping 2 mator petanya, Pak. Nah, kak dinto dari ocak tanya. Satrosipun beda cak ocak ketika dinto. Umpamaipun sabe, sakolaan, pasar, kabengko. Nah, perlu ikagali monggo para pamirsa, cak ocak kasebut tak kenging teratur. Nanging kenging ocak lantaran milaipun caraipun noles tak mabi sambung sareng ocak asalah tikodu otabaipun mabi pesa otabaipun spasi marga cak ocak kasebut kenging ocak lantaran manabi caipun bahasa Indonesia sambet kata depan otabaipun preposisi manabi tak kalero sekak dinto. Tining tatenger otabaipun detanda cak ocak sekenging ocak lantaran biasaipun etoroe kalaben katerangan kenengan sabe sakolaan kak dinto kan aropaki kenengan. Tining cak ocak se kenging teratur biasaipun etoroe kalaben ocak lako sabe yang kui tor sama jemepon. Sekak dinto jajar-baan ngengengi teratur malar moga beda pegunaipun mongku badan kaula sadaja are sato mega poter padi gege tembui purni sakak dinto macem teratur malar moga megunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.